Oh Cita, ketika engkau menjadi bunga, biarlah Aoto menjadi bangkainya. Bunga bangkai merenan. Kapok ame balalang kupu-kupu. Cita cepet gede diberi huut sama ibu. Cuman ento gatu. Sabarang indung nasi baron maot, lila oge aing ngaduda. Aing hayang geus batur kawin deui. Heh, ban aing teh jelema beungar. Sawah lega, boga mobil. Rakun bukan kaing. Orang kaya gitu loh. Kamar sabaran. Rek jangan ngelawan abun, geus pas we euy teu balik-balik. Heh, teng-teng moal asuh gua. Je nyolong kitu Bang, gede ge baturan uing di Mesir ho. Oh, jorok ya. Jangan abun ka mana deui aing. Habis kesangan kieu itu. Sagala milu tuh udah ke Indonesia geus di Mesir. Mari pukun doang emang nage. Assalamualaikum Wan Qadir. Waalaikumsalam. Kemana wae sih Wan Abun? Ada aurat-aurakan, ana nyasar. Bisa kemana sih Wan Abun? Ada aurat-aurakan, ana nyasar. Pergi ke Banir. Sasap di Cengkeh. Nah, saya keceng-keceng ke. Di Cengkeh aya odong-odong. Ana naik odong-odong Bahrewo. Goblok, orang Mesirnya orang-orang Bahrewok. Ada obat penting gendong Wan Qadir. Ngendong di mana? Ada gendong di share. Wan Abun, saya nyawa share. Angin teh nyawa share teh naon? Guys, ada cabe mau bobo Wan Qadir. Jor ah. Mana panas, siapa can kapanggi, cepat poe. Nah, kemana dia tuh aing? Bingung lah. Budak detik. Saya ningali orang Mesir tuh, pakai kos Arab. Naon sia budak goreng? Teu nyawa aing teu ngasuh. Goblok saya nyebut aing budak goreng. Emang saya kasep? Kasep lah. Cek saha? Cek teu barontong. Bobang ge semut sia. Cucuk kabeli oke nya baju penduk. Alhamdulillah we untung we itu aya pawakil teh komisi. Cek aing mau pake mah komisi ribu we mah kabeli pisan baju. Ah sia boga nu di Arab ribu keneh wae pejuan aing atuh. Nya di Arab kan pemajikan. Angger we pan 5.000 sarua. Terus balik ah. Ayo. Goblok si Otong sabarang wow jeung si Cita tara bareng jeung aing setan pisan. Komo nului parah deui ngajakan damai jeung si Ming. Cuy. Sudi aing lah. Saya jadi pengkhianat ke aing tong. Ya be, coba pikir ku sia, si Otong goblok tuh sih. Tuh kan be, saya sa pemikiran jeung aing. Tah, eta pan. Lah, itu si Adul ngomong jembe. Bener GGB teh gede-gede bloon. Woi GGB, sia waras henteu ngomong jeung embe. Gandeng sa Ming, geluk woy. Santai bos, tong make urat ngomongna. Ya Ming, aing nanya, teteh sia teh di imah. Rek naon sia nanya teteh aing? Gara-gara teteh sia aing persahabatannya si Otong jadi renggang kieu. Naon hubungan anjing teteh aing? Siapa godol kasih otong? Parah sia dul teu normal. Goblok teh sia Ming, sama teu ngarti sih. Cuy. Gandeng sia dul. Reunehan we tambe sakalian. Goblok sia Ming. Ampun. Os ku aing sia, sopan banget. Duh, mogok aing cup lah. Coba cup. Tempo coba cup Indonesia cup. Baju sim tuh, hiji we. Nya. Lumayan, kergaya-gayaan lah. Oke, coba ke nu aing. Coba sim bukan usia lah yang nempol lah. Oh, tenang. Lah. Ini jadi daster, Cuk. Aduh. Pateukeun aing di pasar tadi. Buset. Ini baju daster tuh. Ih, manu emak. Sia deui hidang udah lain tempo heula. Het aing nyaho gitu. Aing mah het aku aing make daster. Geus pantas sim, sok pake. Aku tuh ngeceh piang lah aing make daster. Aduh. Gagal. Sugar we pantas gitu. Anjing kocep piang cenah teh. Awas tapi nanya.
Akan aing lah. Panas Cuk. Aing geus mau majina teh. Sekarang kayak gitu turun tak ajaran. Aing beli baju konon jadi daster. Aduh tigan. Satu saga diri yang mau bereduksi telah melukai hatiku. Asik. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Tak sadarkah dirimu sayang, kau telah melukai hatiku. Saat diriku jauh darimu. Aduh, aing mah. Aing mau di baju bedug. Jadi daster aing aduh tinggal. Oh, jaga tuh makanin tuh bisa dituker deh. Aduh. Selamat siang. Arigato. Hei. Mister Jepang mau beli tanah lagi? Tidak. Saya hanya mau main di sini saja. Saya suka di kampung halaman sini. Oh, mau main-main doang. Kirain teh mau beli tanah lagi, Mister Jepang. Mister Jepang? Mister Jepang siapanya Suneo? Oh, Suneo. Suneo itu tetangga saya. Oh, Suneo itu tetangganya Mister. Pantesan Mister Jepang mukanya sama kayak si Giant. Marah sama pasti ke batur teh. Itu yang sarua tetangga aja si Suneo. Yang ini paling tetangga Giant. Duduk, Mister. Duduk di mana saya? Sini nih. Sini lah. Sini duduk. Set. Tas suku apa gantar sih aja bingung dah. Udah sono mana tuh nanti teh aku suruh ke tukang. Ngomong-ngomong, boleh kenalan dulu? Oh, Mister mau kenalan. Boleh? Kenapa sih boleh gitu? Si mati ngerti. Lain boleh maksudnya teh boleh. Ya ulah dipanjangkeun atuh. Ngerti sih mah teh gaul tuh dah. Emang Mister Jepang namanya siapa? Nama saya Takeshi Uchida. Oh, Takeshi Uchida. Nih, kenalin. Kosim Sapei bin Engkos Kosasi, pemilik 0,3% saham Barcelona. Panjang dan belakang. Kenalan siapa? Kenalin, Ucup Kacap ini. Kecap pirit. Bau dong ah. Mister Kosim, kenapa Anda pakai baju kayak gini? Aing disebut Mister. Padahal aing bapak dah yang teri buat Mister. Aduh, tinggal. Nah, saya pakai baju ini. Tadi tidak sengaja. Saya mau beli baju bedug tadinya. Tadinya saya mau beli baju bedug buat lebaran. Tapi ketuker sama daster. Oh, daster. Kalau di Jepang itu, ini namanya kimono. Oh, kimono. Kimono kamu di Jepang macam. Kalau di kita mah bukan kimono, ada lagi itu. Kigober. Wakil nggak ada? Aku anak setan, tubuhku baunya karena ibuku ratu siluman. Bisa, andora kemarin kakolot. Tuh kita kolot aing. Kemana Ucup ya? Nah, dia si Miing tanya kena sugano nyahawan. Miing ningali Ucup teu? Teu, henteu ngasuh. Ongkohna teh Linda budak goreng di teangan. Tong kitu Miing, najana Ucup goreng-goreng dia tapi manis. Manis. Ajis. Serius Miing, ningali teu? Ningali Di mana? di luhur para. Si Miing sebelum teh. Bodoh amat. Balik ah. Ya, saya pernah tak baju itu keren yang memantas seseorang. Oh, ya menekeran lagi, guys jualnya kacang iso. Oh, saya baru jual lah. Ya, Kasim. Saya nggak normal ya tempatnya daster gitu. Mang Udin. Panjang cari tanah. Tadi orang duaan, pas beli baju bedug di pasar, pas ditempot ya tadi. Pulang baju orang jadi daster. Apa teukeur ciga nama euy? Ya, dari Kasam. Jangan jalan gua.
Gini geuleuh kitu ka aing. Tara yang ngomong lah. Ya, emang udah dari mana? Nah, si Linda. Oh, nih si Linda. Oh. Yang itu ya, udah balik lah. Ajar. Miing sih terus di mana wae? Orang balik ulin mak dah. Mak, hari abah kak mana? Abah sia jeung teteh siapan keur ka Singapura. Buset, jauh banget. Arek naon mak? Teteh sia rek pindah kuliahna ka dieu ka urang. Mak, orang nempuan wae abah di kebun awi keur bobogohan wae jeung awewe. Anu bener Miing? Buset, benar mak. Goblok teh si Gober. Awas ya Pak mun balik kumis teh diarit sia. Kagok mak, tong diarit, lelepkeun we sekalian. Awas ya si Gober mun balik ku aing. Wah, bakal aya perang dunia kate deui mah yeuh.